wala hey tuna purong hung tuana kanan kong lo konga yang enga mo zo na kanan zo don ni ekti kuming ai pian sang ka kwa som thum paru December sen sam lu khai hian ekti kuming nge ni long khoi khuat tang sam lu khai hian ni lo lu sabwa anian chu ekti kuming nge sam lu khai ron then so sang ka kwa som lu pakhat chuan heta zete tua sabwal tang ron lu chotina ni mo ni lo chu sabwa la tangin aizola DI office a fortet somnga le pasari khan ka thoka somnga pariat ne chuan somnga pakwa azeti tuin ke prada han chole ta chuan somru kumin training in kalut a training chok kha somru pakhata somru phaya pongtan zo ve chun mo ani chun ek kum nge nu pui nei sang ka ko somru pathum samlu khai nu lai don nei ni mo chuan tuna fan jang ai ni ta pakwa som kan thinga panyan borang ani ta chu chuan ani chuan ti kumange upa hian ode ni le sang ka ko som sari panga som sari panga arei to le mai chu ko khan en kol ko khan upa chu na chu upa min lo ni der to ni chu ani tinge helaya huan ani than tia huan velte isiam mi an siam vea thawak lo at pora khu khung zalat ling le no athi then lowal thin ser tum khu zanga ling lo mai the ti hai khu som zo among ara lian chi ra tro chuan sumain chan to em chung huan sai thil chu zawa chang in akum tin chan kan san the lo ani tuna hian kum jang ai ni ta som sari le panga chu kan ni sai pang ani ta sam lu khai I omma tangin tun hun ngai to hian nge ma son ve to in sia ma son the le ai kuna chang heng in tina hei TV te lo om so te ani ta khotlang hi dang lam viau to lo mo dang lam te le sikul kan thona sikul bo hi chang adang lam to chang kang to an to lai ka ngai kan san mo chun aizol lama in iwa sami an sa hi kan ro ve to ani tak chu kom na hun thadeu kan ne lom om hle mai ani